Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki nong hikai ki bahap hapu kashatri ke Meghalaya Vocational Teachers Union kilapan pa bakin update Haduh banawai ke Jingïalang ki Myntri Sorkar ke belapendong Madan student. Ki nong hikai kila syakhang haki buar pahara bandrung sya ke Jingïalang badan Myntri rang ba ke jela ukan rat sangma ke belapendong Madan student. Presiden ke MVTU uba Aibansuk Suchiang ulaong balada kimsha yaki menta nakliang jongki kinsyong Jingïalang bat kidukot banya perkat ke ke bakin le. Kejing dawa jongki kalong ban kentup lang yakiru haga new pay structure kaba ke Sorkar ketemu ban siau hino hikai. Ada hasil sisa kembang orang ke nado mene ba ni kuat tang ban pen i kini ki demand sepelakat jongi. Te nada kimsha yang minta te ni habane shong meeting bat ki members jongi tengin sepet kai ni laban le ngin sele le tengin saya le hi bala Haduh ba dalong kam ya kila ban ongi ki public ki pada ba ngi kwa ban fokus haga skills education balai pat ki klet ki grassroots level teachers pada kimla ban penbiang ki ano hikai ya ka kanu ga badan kam habaya dai bat kanega grassroots level vocational education haki school ta kan mentoy yu long ta lada kila ban sedang nadu basdang nadu ba ki grassroots level kalong ba it's easy for them, it'll be easy for them to implement to the next level, to the higher levels long ta ta kim la ban kom ko bathung jung thung lada ngim la ban pen thung ba do basdang kum no ki jung thung jung ken ta long ta ma education ta mata ta min abe Haduh bokut ka nega meeting joki nang ne sakmat pada kim le ai ta ngin siap plan ba da ko pat ka sen cha Haduh pia buat nan kanu ko kanu katayo kanu ai tak soka batin cuba buat kecil. Tawa kata ngin sa shong meeting biang bat ki komiti jongi ta ngin sa ndangil sim kanu ga senjam kanu ga decision ngin sa call biang ki media ngakwa ban ai ko belai pi bat ki la lut ay ka pa bang jongi sa ga bani ga program jongi namanya sekmat ndangi sim ngin sa pintip pi Kaya masuk ke abang sekolah tu, nak itu kata apa nak kalian juga ni kah Sorkar nak kalian top lang pisi akan ni kah tuyuk akan kah besok siapa mentah mayuk kiwai pan. Langkum daya ta ngimtip i kata dai maki kilaban jubab i kata dai UCM hi laban jubab i kata kumbangi ong i pi ba kat bangi le ban yo sima poi mina UCM na education minister ngilai kedubun sin pabalong first ba pabalong ni ba amboi ila late submit kata ko ba dajan kotem te issue submit ha office jong ni hadin ang to ba ndalawan ni saya kam te ngila dep submit ngile kedubun sin jong yai tang ba Haduh mentang impat yo ek coba te hadin kata pat ini di nohikai la lajan ba hiki nohikai kila yo ek new pay structure jong ki te stang mangi hi badangsa te ki rata te tang maki hi ki laban jubab te polisi jung ka phe ina ga de na ba fitip was ka wei ba fitip ka ne ka vocational education dai ga main focus jong ka NEP actually ba fitip ka Meghalaya ka dai ka state ka banangkong ka ba accept ya ka NEP tapalay pat kiklet ya ka vocational education tham tam ikinohikai apa kikwa ban implement kila sa ban implement klem kinohikai kili ban penting sai kinohikai te ya ka workload dai ngi don ba ka ngi pun ba ka lockwood ka workload kamba tip kamba ngal dep ang mene ba i haban sim 9 to 12 kalong kamba i secondary level ngi kai high secondary level ngi kai ang pagkapepat kabam ya match hai kalong sa benang secondary